to all concerned international media, to ICC, International Crime Court, to all Tigrayans, to all concerned NGO. This is to inform you the massacre which was happened by mass due to the war crime happened by Eritrean troops in Eastern Zone, Warada, Glomkhada, Kabale, Frodashim, specific name in Sarati and Dachurkos. Church will as follows. The war crime was genocide because 3 and more than 3 victims are killed from one family by line-to-line shooting and slaughtering. Another big problem was they were helped by bombarding from small weapons to large weapons which can disturb the mind of people and children. When the war crime takes place, 2,500 people were internally displaced with our food, water, and with our cold clothes. Due to this problem, 10 members are died due to the famine. 1 members of the Kabyle were killed by Eritrean troops. 142 houses in one complete primary school with its complete library already demolished. Eritrean troops snatched galdes, computers, solar from school chair, solar from network, solar from healthcare center, money. 11 underage females were raped. 12,000 domestic animals robbed. Money, mobile, left all the people naked, and also Eritrean troops took all the household remedies. Right now, the people are without basic needs. The victims are all civilians. The graveyard is outside of the church, starting from their days. They are simply stoning there. It is strictly prohibited to take them to the church by Eritrean troops. This action opposes. And this action opposes our funeral ceremony. And the funeral ceremony happened only by 4%. The funeral ceremony takes place after 5 days after their death. Too much pity. And Gurtolo Church, Madhani Alam, 35 people were massacred since 27 and 4 months 2013 Ethiopian calendar. It is at the backside of production. The last but not the least, Church Churkos Divo stolen its deity and burned it, the inner part of the church. You will observe in the coming video. Here I will list the victims of Tigray genocide. Number 1, ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ተስፋይ። Number 2, ተቸር መለስ ንጉሰ ተሰማ። Number 3, ሀጎስ አለማ ገብረ ጻድቅ። Number 4, አንገሶን ገብረ ስላሴ ታደሰ። Number 5, ሀልፎን ገብረ ስላሴ ትኩ። Number 6, መርጌታ ደሳለኝ ካሳይ። Number 7, ፕሪስት አብርሃ ተክለ ሃይማኖት። Number 8, ዲያቆን ናሆም ክፍሎም ገብረ እግዚአብሔር። Number 9, ሀልፎም ተክለ ተስፋይ። Number 10, አለም ተስፋው ዘውደ። Number 11, ፍጹም ተስፋው ዘውደ። Number 11 ፍጹም ተስፋው ዘውደ። Number 12 ሓድሽ ተስፋው ዘውደ። Number 13 ተወልደ ፕሪስት ታደሰ። 14 ዮናስ ፕሪስት ታደሰ። 15 ሳኔፍሬም ተካ። 16 ባህረ ተስፋይ። 17 ኤልያስ ወልደ ገብርኤል። 18 ዮሐንስ ኪዳኑ መድህን። 19 ተስፋይ ፍጹም and ተስፋይ ሓድሽ. There are difficulties to seek out the evidences and the crimes
happened by Erythranthropus. Difficulty number 1 is, before the enemy entered our homeland, most of the people escaped to different areas, so that it is prohibited to return back to home, especially the teenagers, because the enemy hesitated not to let the cat out of the bag. For elders, using smart mobile is not allowed. This is to keep the war crime inside, not to take photo and video. Difficulty number 2. From the beginning up to now, internet connection was blocked. Difficulty number 3. Journalists cannot enter to Warada Glamkhada and Warada Arab, especially to the damaged areas. Here I met German and French journalists in a Adigrad spiral. I discussed some points about the war crime. They hear me out. Everything, but it was difficult to go to the damaged areas because it is not licensed by PP Party in Eritrea. When I raised the question to go with them to translate English to Tigrinya, they said me they will kill us. But it was good because not licensed. Difficulty number 4. In our area, Eritrean tribes start not to plow their farmland for the farmers. Difficulty number 5. It is strictly prohibited by Eritrean troops to reconstruct the burned house. Right now. Difficulty number 6. Humanitarian aid is not distributed to all areas of our region. Difficulty number 7. Humanitarian aid is snitching territory due to the negotiation of PP Party and Eritrean troops. And here, I already put what is going on, the solution for the difficulties. And here will be this suggested solutions. Solution number 1 gonna be Eritrean troops gotta leave Tigray immediately. Solution number 2. Humanitarian aid must be continuous without interruption and without interference of Eritrean troops, PP Party, and PP troops. Solution number 3. The dictator Eritrean government and the dictator Ethiopian government gotta be asked by the international law by leading their case to the ICC. Solution number 4. Independent investigators must enter to investigate the criminals. Solution number 5. Civilian victims must be compensated by criminals. Solution number 6. In order to stabilize the situation of Tigray must be governed by the elected government, which is TPLF. In order to stabilize the situation of Tigray must be governed by the elected government, which is TPLF. In order to stabilize the situation of Tigray must be governed by the elected government, which is TPLF. እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ዳኻሳይ ጊደ ይበሃል ቁሸት ሰራሕቲ ጣብያ ፍረዳሽም ወረዳ ጉለምኸዳ ዞባ ምብራቕ እምበኣርከስ ከም ኣብዚ ቪድዮ ትዕዘብዎ ዘለኹም ምንም ነገር ኣይገደፍሉን ብሙሉእ እቲ ገዛኢ መቃፂሎሞ ሕዚ እቶም ሰባት ካብ ቦታኦም ዲስፕሌስ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ስድሮኦም ናብ ዝተፈላለየ ቤተሰቦም በቲኖም ፍቅሪ ስድሮኦም ስኢኖም ይርከቡ።
The owner of this house is called Kaxay Gidey, and he lives in ወረዳ ጉለምከዳ ቀበሌ ፍርዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ in Eastern Zone. So at this scene, this house is totally demolished, totally burned, and the owner of this house with his family are displaced into different places by scattering his sons and daughters to his relatives. ናይዚ ገዛ በዓል ዋና ጥዑም ህዝቂ ቀሺ ሓጎስ ካሕሳይ ይበሃል። ኣብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉለምከዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ነባሪ እዩ። እዚ ከምዚ እትሪእዎ ኣለኹም ገዛኡ ብምሉእ እዩ ተቃፂሉ። The owner of this house is ጥዑም ህዝቂ ቀሺ ሓጎስ ካሕሳይ from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምከዳ ጣብያ ፍረዳሽም or ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ። And this house is totally demolished or burned by Eritrean troops, Eritrean army. እዚ እትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ተቃፂሉ እኒኦ ገዛ ናይ ጥዑም ፀጋይ እዩ። ኣብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉለምከዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ነባሪ እዩ። እዚ እትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ሙሉእ ንሙሉእ እዮም ኣቃፂሎሞ። ምንም እውን ኣይገደፍሉን፣ ወላ ሓንቲ ገዛ መዕቆቢት እውን ኣይገደፍሉን። ብምሉእ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም ኣቃፂሎሞ። ብዕለት 17 ሳልሳይ ወርሒ 2013 ዓ.ም እዮም ኣቃፂሎሞ። ያው ከምዚ እትሪእዎ ኣለኹም ሰብ ክምለሶ ኣይኽእልን፣ እንደገና ከም ሓድሽ እውን ክትሃንፆ ኣይትኽእልን። እዞም ነበርቲ እዚኦም ያው ኣብ ዝተፈላለየ ቤተሰብ ከም በዝሒ ስድርኦም ተበቲኖም ይርከቡ። እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጥዑም ፀጋይ ገዛ እዩ። ጥዑም ፀጋይ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉለምከዳ ጣብያ ፍረዳሽም ነባሪ ቁሸት ሰራሕቲ ነባሪ እዩ። The owner of this house is ጥዑም ፀጋይ from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምከዳ ቀበሌ ፍረዳሽም አንሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ. And at the scene, this house is totally demolished by Eritrean troops in ሰራሕቲ. እዚ እትሪእዎ ኣለኹም ገዛ እንዳ ሓድሽ ሓጎስ ይበሃል። ካብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉለምከዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ። ከም እትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገዛ ብምሉእ ተቃፂሉ፣ ምንም ነገር እውን ኣይገደፍሉን። ምንም ነገር ሰብ እውን ክነብሮ ይኽእልን። እቶም ሰብ ናብ ዝተፈላለየ ቤተሰብ ከይዶም ያው ምስ ዝተፈላለየ ቤተሰብ ተበታቲኖም ይርከቡ። The owner of this house is ሓድሽ ሓጎስ from Eastern Tigray
ወረዳ ጉሎምኻዳ ጣብያ ፍረዳሹም or ቀበሌ ፍረዳሹም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ at this scene the house is totally demolished by Eritrean troops that is totally demolished by the army of Eritrea. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳቦ ዮሃንስ ገብራይ ይበሃል። ያው ካብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ the owner of this house is called ዮሃንስ ገብራይ from eastern ትግራይ ወረዳ ጉሎምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም እንሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ at this scene this house is already demolished by Eritrean troops or Eritrean army. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ በቀሽ ሓጎስ ረዳ ይበሃል ኣብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ እዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉእ እቲ ገዛኦም ኣቃፂሎሞ እዮም። እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም ኣቃፂሎምዎ። ምንም ዋላ ሓንቲ እውን ኣይቀረየትን ትሰፍርሉ ገዛ ብሙሉእ ትሪእዎ ኣለኹም ምንም ዋላ ሓንቲ ነገር እውን ሓንቲ መፅለሊት እውን ዘይቀረየቶም ብሙሉእ እዮም ኣቃፂሎምሎም። ያው ቀሺ ወዳሲ እዮም ኣብ ማንም ፖለቲካ ፓርቲ እውን ኢንቮልቭ ኣይገብሩን። ያው ስዩም ቀሺ እዮም ከም ትሪእዎ ኣለኹም ግን ገዝኦም ዘይካ ሓንቲ ነገር ብሙሉኡ ናይ ኤርትራ ወታደር ኣቃፂሎምዎ እዮም። The owner of this house is priest ቀሺ ሓጎስ ረዳ from eastern ትግራይ ወረዳ ጉሎምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ at this scene this house is totally demolished or burned by Eritrean troops or Eritrean army during the Tigray genocide. ፎቶ ከይትወፃ ንዕና ማነ ቪዲዮ ከይትወፃ አንተ ብትያኒሃ ታገዛም በአይ አንተ ወነ ብትያኒሃ ይወርዲያ ሰልሰት ይወርዲያ ወዋ ተስፋይ መድህን በስ አዩ ተስፋይ መድህን ወዲ ሓፍቲ ሓቂ ካይካ ደጋዴት እሺ ዳ ተስፋይ መድህን ወልዱ እሺ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገዛ ዳቦይ ተስፋይ መድህን ወልዱ ይበሃል። ኣብ ምብራቕ ትግራይ ይርከቡ ወረዳ ጉሎምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉእ እዮም ኣቃፂሎምዎ ምንም ነገር እውን ኣይገደፉን ዋላ ንእሽተይ መዕኾኾት እውን ብዘይምግዳፍ እቲ ገዛ ብሙሉእ እዮም ኣቃፂሎምዎ ብሙሉእ ዋላ በቲ ቪድዮ እውን ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ኮፍ መበሊት ብዘይምግዳፍ ናይ ኤርትራ ወታደር ብሙሉእ ኣቃፂሎምዎ። The owner of this house is called ተስፋይ መድህን from eastern ትግራይ ወረዳ ጉሎምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም and ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ as you observed in the video this house is totally demolished or burned by Eritrean troops and Eritrean army. እዛ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ ደስታ ቀሺ ሓጎስ ረዳ ትበሃል።
ትሪዋለሁን ገዛ በሙሉ እዮም ቃጢሎሞ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም አቃጢሎሞ The owner of this house is ደስታ ቀሻ ሀጎስ ረዳ and this house is burned by Eritrean troops or Eritrean army during the Tigray genocide. እስትሪኦ ለኹን ገዛ ዳቤ አርጋዊ ተስፋይ ይበሃል ካብ ምብራቃዊ ትግራይ ወረዳ ጉለምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ እምትሪኦ ለኹም ተገዛ በሙሉ ተቃፂሉ ምንም ነገር እንተይቀረዮ ዋላ ሓንቲ ንሽተይ ክንዲ ጽላል ትኾን ማዕቃሊት እኳ ዘይቀረዩ ናይ ኤርትራ ወታደር በሙሉ አቃፂሎሞ The owner of this house is Ato Aragaw Tesfay from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ This house is totally burned as is seen it in the video and this is done or the date of the action here is the Eritrean troops or Eritrean army during Tigray genocide. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ዳቦይ ተስፋይ ሓጎስ ካሕሳይ ይበሃል ካብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉለምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገዛ በሙሉኡ እዩ ተቃፂሉ ምንም መስፈርም እንኳን የብሎምን እዞም ቤተሰብ እዚኦም በአካል ከይደ ናብቲ ገዛ ብጠየቅዎም ያው አጋጣሚ ሰብ ክፀንሐኒ አይከኣልን ያው ኣብቲ ጎረቤት ጠየቀ እውን ታዲያ ኮይኖም ዘየለው ኢለ ክጥየቆም ከለኹ ኣቃ ኣብ በዓቲ ናብ ተፈላለዩ ቤተሰብን ተንቆልዖኦም ደርቢዮም ይርከቡ ኢሎም ኣዕሊሎም ንጎረቤቶም ስለዚ ያው እዚ ኣካል ዝፈጻሚ እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር እዩ ፈጺምዎ The owner of this house is ተስፋይ ሓጎስ ካሕሳይ from Eastern Zone ወረዳ ጉለምኻዳ and ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ as you observed from the video this house is totally burned by Eritrean troops in the Tigray during Tigray genocide. ሰላም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳ መብራህቶም ፍትው ተስፋይ ይበሃል ካብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ጉለምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገዛ ብዘይካ ምንም ነገር ምንም ዋላ ዕንጨይቲ ዝበሃል ንእሽተይ መቐስኩቲት እኳ እንተይቀረየታ ንእሽተይ ክንዲ ጽላል እትኾን ማዕቃሊት እኳ ተይተረፈታ ብሙሉእ እታ ተቃፂላኒ ያው ነሰግባር እዚ ዝፈጸሙ ነዚ እኩይ ተግባር እዚ ዝፈጸሙ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም The owner of this house is መብራህቶም ፍትው ተስፋይ and from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ and the date of the action is Eritrean troops and this is totally burned by Eritrean troops.
ሪኢኹሞ እቲ ጨካን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ መከላከያ እዞም ቆልዑት እዚኦም ብደገ ኣብ ቁርን ኣብ ኣስሓይታን ዝሕድር መከላከያ ናይ ኤርትራ እዚ ገዛ ጥርሑ ኣቕሪብዎን እዩ ቆልዑት ብቁሪ ብሕማም እናተሳቐዩ ወላ ሓንቲ መፅለሊት ኣይገደፈሎም ብሙሉእ ኣቃፂልዎ እትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ዳቦይ ተስፋይ ኪዳኑ ይበሃል ከም እትሪእዎ ኣለኹም ብዘይካ ሓንቲ ማዕቃሊት ብሙሉእ ኣቃፂሎምዎ እኒኡ ያው ነዚ ዘቃፀልዎ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም The owner of this house is Tesfai Kidanu from Eastern Tigray, Warda Aglom Khada, Qabale Fredashim, Sab Qabale Sarahti. እዚ እትሪእዎ ዘለኹም መቃብር ናይ ተስፋይ ገረዝያር ተስፋይ ናይ ሓጎስ ኣለማ ናይ ወዲ ኣገራይን ኣብ ሓንቲ ጅብላ መቃብር እዩ እዚኦም ድማ ካብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ አግሎም ኻዳ ጣብያ ፍረዳሽን ቁሸት ስራሕቲ እዮም ሰለስቲኦም ኣብዚ ተቀቢሮም እኒው እዚኦም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይወሰዱ ብስሩ እውን ብብዙሕ ሰብ ከይቀበሩ በ4 ሰባት ንቀበሩ ቀቲሎም በ4 ሰባት ንቀበሩ ፈቂዶምሎም ያው ዛብዚና ኮኺ ትሪእዋ ኣለኹም ተስፋይ ኣብዚ ኣገዲሞም እዮም ቀቲሎሞ ኢዱን ድሕሪት ኣሲሮም ዓበይቲ ደነጓጉሊ እግሩን ኢዱን ብዓበይቲ ደነጓጉሊ ፀቂጦም ኣብዚያ እዮም ህይወቱ ከሕልፎ ዝኽእሉ ናይ ኤርትራ ወታደር ሓጎስ ድማ ኣብዛ ድልድል እዚኣ ኮፍ ኣቢሎም ኣብ ክሳዱ እዮም ጥይት ኣትዮምሉ ኢዱን ድሕሪት ኣሲሮም እዚ ትሪእዎ ኣለኹም መቃብር መንነቱ ክፍለጥ ዘይኽእል ሰብ ምዞም ምስ ተስፋይን ምስ ሓጎስን ብጅምላ ያው ቀቲሎም ዘደረበይዎ ሰብኣይ እዩ ያው መንነቱ እስካዕ ሕዚ ኣይተፈለጠን ከም ሰብኣውነት ግን ሓመድ ክለብስ ክኢሉ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ምናልባሽ ዝፈልጦ ሰብ ክርከብ ስለ ዝኽእል ዘይፈልጥ ናይ ሰብ ዘይተፈለጠ ሰብ እውን ኣብዚ ጥቃኒ ተስፋይን ሓጎስ ኣለማን ትሕቲ ዳቦይ ቀሺ ወሉ ተቀቢሩ ይርከብ this is a known grave and that person is the died person is the killed person is unknown and this grave is already the grave of unknown person we cannot identify him we didn't get his ID card
there. This is the graveyard of Ato Tesfaye ገብረእግዚአብሔር and Ato መስገን Ato Hagos Alema ገብረጻዲቅ, and this is those victims are killed by Eritrean troops during Tigray genocide. This church is outside of this grave is outside of the church. You know, it is strictly prohibited by Eritrean troops to take them to grave. And the funeral ceremony is happened only by 4 persons. Only by 4 persons. This is happened by his their mother, father, sister, and brother only. ትሪእዎ ዘለኹም መቃብር ናይ አቶ አንገሶም ገብረስላሴ ታደሰ ወይ ድማ ወዲ ዓግራይ ሓደ እውን አጋጣሚ ምስኡ ዝተቀበሩ እዘን ክልተ እማን ኣብ ክልተ ጫፍ እኒዋ ትሪእዎን ኣለኹም። ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ መቃብር እኒው። እዙይ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ጣብያ ፍረዳ ሸንቆሸት ሰራሕቲ እዩ ዞ መቅተልቲ ተፈፂሙኒዮ። ዝተፈፀመ መቅተልቲ ድማ ብናይ ኤርትራ መከላከያ እዮም ተቀቲሎም ዞም ሲቪላት እዚኦም። This is the graveyard of Angesom ገብረስላሴ ታደሰ and unknown person with him. And the address of the victims is Eastern Tigray, ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ቀበሌ ፍረዳ ሽምንት ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ። Those people are civilians. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም መዋቲ ሓልፎም ገረስላሴ ትኩ ይበሃል። ካብ ምብራቃዊ ትግራይ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ጣብያ ፍረዳ ሸንቆሸት ሰራሕቲ። እዚ መዋቲ እዚ በዞም ጨካናት ናይ ኤርትራ ወታደር እዩ ተቀቲሉ። እሱ ድማ ካብ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ነፃ ኮይኑ ሲቪል እዩ። The victim is ሓልፎም ገረስላሴ ትኩ። The graveyard is totally takes place outside of the church. It is strictly opposite with our religion. The action which has happened by the Eritrean troops. The funeral ceremony is takes place by 4 persons, not more than 4 persons. The mourning house is strictly forbidden, or it is totally prohibited. ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ አቶ ሓድሽ ወልዱ ሓድሽ ቀሺ ወልዱ ኩመኒት ይበሃል። ያው ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ቁሸት ሰራሕቲ ጣብያ ፍረዳ ሽም። እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ብሙሉእ ሓንቲ ነገር ተይገደፉ ዋላ ክንዲ ፅላል ተኣክል መፅለሊት እንኳን ተይገደፉ እዚ ብሙሉእ ኣቃፂሎምዎ ነው። ብሙሉእ ሓንቲ ነገር ተይገደፉ። እዚኦም ድማ እዞም ጨካናት ናይ ኤርትራ ወታደር ብዘይ ምክንያት ሲቪል እናሃልየ ብዘይ ምክንያት መፅኦም ገዛኡ ኣቃፂሎምሉ። The owner of this house is called Ato Hadish Woldo Kumanit. He lives in
ኢስተርን ትግራይ ወረዳ ጉሎም ካዳ ቀበሌ ፍርዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ this is burned by Eritrean troops. Eritrean troops, when they burn it, this is without reason. They don't have reason to burn the house, being only the citizen of Tigray region. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገዛ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ እዩ ተቃፂሉ እኒኦ። እዚ ናይ ቢቀሽ ወልዱ ኮማኒት እዩ። ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዋላ ሓንቲ ነገር ተይገደፉ ብሙሉእ ኣቃፂሎሞ። እዚ ዘቃፀልዎ ድማ ናይ ኤርትራ መከላከያ እዮም። The owner of this house is Priest Waldo Kumanit from Eastern Tigray, Warda Gulom Khada, Kabele Fredashim, and Sab Kabele Sarahti. This is totally demolished or burned by Eritrean troops. This is happened without reason, no reason at all. Why they are burning? Asked the owner, it is impossible to reconstruct again the burned house. It is strictly prohibited to reconstruct again the building. እዞ ትሪእዎ ዘለኹም ገዛ ናይ ኣቶ ዮሃንስ ኪዳኑ መድህን ይበሃል። ካብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎም ካዳ ጣብያ ፍረዳሽን ቁሸ ስራሕቲ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገዛ ብዘይካ ምንም ነገር ብሙሉእ ላምባ ነስኒሶም እዮም ኣቃፂሎሞ። ዋላ ሓንቲ መፅለሊት ክንዲ ፅላል እትኾን ስፍሓታ ክንዲ ፅላል እትኾን መፅለሊት እኳ እንተይገደፉ ብሙሉእ እዚ ገዛ ኣቃፂሎሞ ብዘይካ ምክንያት ኣቃፂሎሞ ምክንያት ኣይፍለጥ ሱቕ ኢሎም ተወላዲ ትግራይ ብምዃንካ ጥራሕ ያው እዚ ኩሉ ግፍዕን ቃፀሎን ኣብፂሖም እዮም። The owner of this house, Ato Yohannes from Eastern Tigray, Warda Gulom Khada, Kabele Fredashim, Sab Kabele Sarahti, and this is demolished or burned by Eritrean troops. The reason behind why they burn this house is being only the member or being only the citizen of Tigray. No reason at all. He is civilian. His family is totally displaced to different areas, to their relatives. It is impossible to reconstruct again the burned house. It is too much pity what I feel inside. It is too much pity. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ ዳቤ ቀሺ ካሕሳይ ጊደይ ወይ ድማ ናይ ሃለቃ ተኣምራት ካሕሳይ ገዛ እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉእ ሓንቲ ነገር እንተይገደፉ ብሙሉእ እዮም ኣቃፂሎሞ ብሙሉእ ዋላ ሓንቲ መፅለሊ እንተይገደፉሎም። መቃፀሊ ምክንያቶም ድማ ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ያው ብዘይካ ምንም ምክንያት ሲቪል እናሃለየ
ያው ተገዛ ቃጢሎሞ the owner of this house is priest ካሕሳይ ጊደይ and አቶ ተአምራት ካሕሳይ from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ እዚ ገዛ ትሪእዎ ዘለኹም ብሙሉኡ ኣብዚ ቪድዮ ከም ትምልከትዎ 3 ገዛ ራብዓየን 4 ገዛ ብጠቕላላ ምስ ገበለኡ ኩሉ ካብ ጥቕሚ ውጪ ገይሮምዎ ኣቃፂሎምዎ እዚ ዘቃፀሉ ናይ ኤርትራ ወታደር እዮም ኣቃፂሎምዎ እዚ ገዛ በዓል ዋና ድማ ናይ ዳቦይ ገብረ ዮሃንስ ጊደይ ናይ ዳቦይ ኣሰፋ ገብረ ዮሃንስን ገዛ እዩ እዚኦም ካብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ጉለምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸር ሰራሕቲ ነባሪ እዮም እዞም በዓል ዋና ገዛ the owner of this house is አቶ አሰፋ ገብረ ዮሃንስ from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም እንሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ as you observed from the video this house is totally fired, totally burned by Eritrean troops. It is too much pity to see the burned house. ናይዚ ገዛ በዓል ዋና መብራህቶም ግደይ ገብራይ ይበሃሉ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ጉለምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽን ቁሰት ሰራሕቲ ነባሪ እዮም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገዝኦም ብሙሉእ ብናይ ሻዕብያ ወታደር እዩ ተቃፂሉ the owner of this house is አቶ መብራህቶም ጊደይ ገብራይ he lives in ወረዳ ጉለምኻዳ Eastern Zone Eastern Tigray ቀበሌ ፍረዳሽም አንሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ and this is totally burned. This house is burned by Eritrean troops or Eritrean army. ዙ ኣብ ቪድዮ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ኣዳ ሃልቃ ደሳለይ ዘርኡ ካብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ጉለምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ እዩ እዚ ገዛ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉእ ወላ ሓንቲ ንእሽተይ መዕቀሊት ማይ እንተይቀረያ ብሙሉእ እዛ ገዛ ብናይ ኤርትራ ወታደር ተቃፂሉ ኣሎ the owner of this house is አቶ ደሳለይ ዘርኡ from Eastern Tigray ወረዳ ጉለምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ this house is burned by Eritrean army during Tigray genocide. I meet the owner and I discuss something with him. Why you construct? Why you don't construct it? This house. I asked him. I already write this kind of question for him. So he replied me, it is impossible to reconstruct again. If I start any construction, if
I start any construction, they will shoot me. They said me the rule: if you start construction, immediately we will shoot you, and it is impossible to reconstruct the burner house. They said him for the owner. So just the owner and his family are right now displaced in different areas to their relatives. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ዳቦይ ትኩእ ተስፋ ይበሃል። ያው ኣብ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ምብራቃዊ ዞባ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ። እዚ ገዛ እዚ ብናይ ኤርትራ ብናይ ሻዕብያ መከላከያ እዩ ተቃፂሉ። The owner of this house is ትኩእ ካሕሳይ from Eastern Zone, ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም and sub ቀበሌ ሰራሕቲ. This is totally demolished by the Eritrean troops and Eritrean army. When I meet the owners, why you don't construct it again? If I asked them, if I raise this kind of question for them, it is impossible to reconstruct again because this is the rule which is raised from the Eritrean army. If you start in reconstruction, if you start to build the construction, we will kill you. They said them. Due to this kind of reason, they are on the way of displacing themselves in different areas. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ ዳቦይ ደስታ ሓድጉ እዩ። እትሪእዎ ኣለኹም ክዳውንቲ ናይ ቆልዓ እየቀረ ናይቲ ኣብ ገዛ ሙሉእ ገዛ ዝርከቡ ሰባት ብሙሉኦም ትጨርቆም ክዳን ለይቶም እንተይቀረየ እዮም መቃፂሎምሎም ንብረቶም ዘሪፎምዎም ኣብ ገዛ ዝነበረ ንብረት ብሙሉእ ወሲዶምዎ። The owner of this house is አቶ ደስታ ሓድጉ from Eastern Tigray, ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ. This their households is totally snatched by Eritrean troops. This action is the deer of this action is Eritrean troops. Eritrean troops no left even spoon, starting from the spoon to large household goods. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ዳቦይ ረዳ ኣባይ ቁሸት ሰራሕቲ ጣብያ ፍረዳሽም ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ያው ምብራቃዊ ትግራይ ዝርከቡ ኮይኖም ኩሉ ንብረቶም ተቃፂሉ ሓሰሮም ናይ ውሽጢ ገዛ ንብረቶም እኽሊ ኩሉ ነገራት ተቃፂልዎም ኣቃፂልዎም። እዚ ኩሉ ዝሰርሐ ድማ ናይ ሻዕብያ መከላከያ እዩ። The owner of this house is called አቶ ረዳ ኣባይ from Eastern Zone, ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ. And the household of this house is totally snatched by Eritrean troops and Eritrean army. There is no left goods on this house. All properties, the tangible properties, are stolen by Eritrean army. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ አቶ ሓጎስ በርሀ ገረመድህን ካብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ እዩ። ከም ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገዛ ብሙሉእ እዩ ተቃፂሉ። ዘቃፀልዎ ድማ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ህግደፍ እዮም። The owner of this house is አቶ ሓጎስ በርሀ ገረመድህን from Eastern Tigray, ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ቀበሌ ፍረዳሽም and ሳብ ቀበሌ ሰራሕቲ.
As you observed from the video, this house is totally demolished, burned by Eritrean troops during the Tigray genocide. It is too much pity. If you observe it, it is too much pity. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ እንዳ ገብረ ገርግስ ገብረ ዮሃንስ ካብ ምብራቃዊ ትግራይ ወረዳ ጉሎም ካዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ፍረዳሽም እዩ ያው እዚ ገዛ እዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብሰራዊት ህግደፍ እዩ ተቃፂሉ ኣብ ምጽናት ዓሌት ትግራይ ብዝኸፈትዎ ኩናት እዩ ትገዛ ብዘይ ምክንያት ተቃፂሎም ነው ከም ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ነፃ ሲቪል ዝኾነ ሰብ ዝገዛኡ ከምዚ ገይረ መቃፂሎም ነው ከም ትሪእዎ The owner of this house is Ato ገብረ ገርግስ ገብረ ዮሃንስ from Eastern Tigray ወረዳ ጉሎም ካዳ ቀበሌ ፍረዳሽም እንሳብ ቀበሌ ፍረዳሽም as you observed from the video, the house is already burned. This is the date of this action is Eritrean troops during the Tigray genocide. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ ናይ አቶ ዓለም ህንፃ በርሀ ይበሃል ካብ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ጉሎም ካዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ከም ዝረኣኹምዎ እቲ ገዛ ብሰራዊት ህግደፍ ብዕለት 28 ሳልሳይ ወርሒ 2013 ዓ.ም ብሰራዊት ህግደፍ እዩ ተቃፂሉ እቲ ገዛ ብዘይካ ምንም ምክንያት ሲቪል ንሃለ ተወላዲ ትግራይ ብምዃኑ እቱ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ዝኒዮ The owner of this house is Ato Alam Hintsa Berha from Eastern Tigray ወረዳ ጉሎም ካዳ ቀበሌ ፍረዳሽም and sub ቀበሌ ሰራሕቲ As you observed from the video, this house is already burned by Eritrean troops during the Tigray genocide. And this area, Eritrean troops involved in ethnic cleansing of Tigray people. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ አቶ ደሳሌ በርሀ ገረመድህን ይበሃል ካብ ምብራቃዊ ትግራይ ወረዳ ጉሎም ካዳ ጣብያ ፍረዳሽም ቁሸት ሰራሕቲ ነባር እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገዛ ብሙሉኡ ምንም ነገር ተይቀረየ ናይ ውሽጢ ኣቑሑት እንተይቀረየ ንብረቱ እንተይቀረየ ያው እኽሉ ተይቀረየ እንስሳኡ ተይቀረየ ኩሉ ነገራት እዮም ወሲዶም እቲ ገዛ ድማ ቃፂሎም ዝኒዩ The owner of this house is called Ato Desale Berha from Eastern Tigray ወረዳ ጉሎም ካዳ ቀበሌ ፍረዳሽም እንሳ ቀበሌ ሰራሕቲ As you observed from the video, everything which is exists in this house is burned, starting from the janitor and the household communities. All are burned, including the house. This is totally done by Eritrean troops during the ethnic cleansing during the Tigray genocide. እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ቪድዮ ተመዛበልቲ ኣብቲ ኩናት እዋን ተመዛቢሎም ናብ በረኻ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቱ ጨካን ናይ ህግደፍ ሰራዊት ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኣክል ብዘይ ምግቢ ኣብዚ በረኻ ቃል ምሕተት ብዝገበርናዮም ሰኦም ሓሙሽተ መዓልቲ ብዘይ ምግቢ እዮም ፀኒሖም መጨረሻ ላይ
ድሕሪ 5 መዓልቲ ኣማራጽ ምስኣኑ ናፍቲ በለስ ጸሪቦም ትዕሾኹም ምብላዕ እዮም ጀሚሮም as you observed from the video they are displaced from their homeland and they were staying without food for 5 days meanwhile after 5 days they start to eat the cactus because there was no solution to get food rather than eating the cactus. It is too much pity. It is too much pity to say something about the displaced ones. شعبية تايلكم كم غيرديو برت حجمتكم ها مو أشعو ود إلى وتخينا ود قالنا هل تخينا ود إلى ها فريحة ديا دكنا نصفهم صريحهم زوجنا دكنا حدوقهم دكاي مستاقي أطريوه حدوق رأيوه سلا ولادي سنابلنا يوم أكيدهم سبسيبهم أو حانت بوتا دا بيت أسفأو زوجة زبها البوتا رشينا مو ولدنا رأنا أنت رشينا مو تلوجن كل يوم تخلنا تقصو مرأي كل يومنا دحار كان ساعات مشات مسكونة نسألنا ألبسنا يوم قاو ايش ولا بقاش جمر ولا شعبيا زقتلهم زرشلهم ولعتنا دكنا بعسران شمنتن 4 ورحي ساعات كلتن فرقان رشنوهم أبكي مولدي رشنو جن عبرخا أبزي بيتخسيان عبرخا تدربيهم وزي حلفوا من إلياس ولد جبريلين حلفهم تخلين يبهالو أبزياد النيو خلطوي تولد تعدسة تصفاي بوريو يوناس تعدسة تصفاي يبهالو دقيقة تعدسة يبهالو زياتهم أبكي مولد دم قتلو ناتي دقيقة وزياتهم ود حوي دقي حويهم زياتهم زياتهم ويدك حفتهم حالو قلعة كان علم تفنيو عبتو زنور بتا خرجو تسبسبهم طلحو دك تسفعو سلستهم حالا ودي كفلهم دياقون نهم نتبعاله 13 عمتو دياقون قداسي مسودي تسفعو مفصصو تسفعو زودة عودة تقبيرهم اللو ودي عسران 5 عمت توناتي يا تناك يزانا كنت خويد والله دكي تسفعو زودة حدش تسفعو أهلم تسفعو عبدالله تقبيرهم اللو إذياتهم كلهم ناي شعبية وراري ب3 ساعات 28 حمية 4 ورحي كم الترشنو أبكين مولدهم عبرخا تقبيرهم تقمت تخزيان كاليومنا عبرخا تقبيرهم من يوم جمر يخا نايمن دات بالزي كاوينا بيسرح نيرا
معاز مزيا ما نقاصيلوا بمعاز سبعة خنتا جيرمو ناي من ديا زمان كنا قرص صادق ش معاز تقاصيلا زمان كنا معاز علتو ش من دقاصيلوا نيركم دو زي نوركم من أنا بنيرة تايلهم خداي ناي من عينة ناي ودي اليوم لسه تملالس العمل لسه تملالس اليوم هاي ناي ودي اليوم بقى قاتلهم وا نفسها وطيلوني حق طويلوني حديرة إلى معلتي تعودي على معلتي حديرة صبحتها عرفتي ناي من ديا زمان كنا أنا مسكال من معاز رأت قاصيلا ما نقاصيلوا بعلنا يا أخي من سني حوا موزي تايلم ومن عمك نابز ملكتكم عالم لخاو ميدياتات ناب عالم لخاو وانجل مرمرة نابز ملكتكم تغارو نابز ملكتكم زي منغستاو تكالات اتوكينات نصنات عليت كينات نيرو مكنياتو سلستن كاب سلستن لعلن كاب حدا غزا وشتي بتناي ጨካን አሻ ምስ እግዚአብሔር ዝተባአሰ ሰራዊት ትግደል በጥይት ሰልፈት ሒዙ አሲሩ ንሰለስተ መዓልታት ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ቁሪ ኢዶምን እግሮምን ብምእሳር ኣብ መጨረሻ ክርስሽኖም ምስ ደለየ በካራ ብምሕራድ ሙማት ምስ ኣይወይዎ በጥይት ህይወቶም ህይወት ንጹሓት ዜጋታት በአጠቃላይ 19 ሰባት ኣብ ሓንቲ ጣብያ ፍረዳሽም ክርስሽንን ክሓርድን ክኢል እዩ ብተወሳኺ 11 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ክዕምፅ ክኢል እዩ ከምኡውን ኣንሽቲ ብርክት ዝበላ ኣንሽቲ ሰብኡት ምስ ደቀን ተዓሚፀን ብውሽጢ ብዘጽናዕናዮ ሓበሬታ ልዕሊ 20 ኣንሽቲ ዓሚፆም እዮም ብጠቕላላ 140 ገዛውትን ሓደ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ ሙሉእ ላይብረሪኡ ኣቃጺሎምዎ እዮም ልዕሊ 12,000 እንስሳ ዘቤት ደሪፉ ሓሪዱ ንዓዶም እውን ብኣይሱዝን ሲኖትራክን ወሲዶምዎን እዮም ኩሉ ናይ ውሽጢ ገዛ ንብረት እቲ ጣብያ ዘሪፎምዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኔትወርክ ኩሉ ንብረቱ ወሲዶምዎ ናይ ሕክምና ኩሉ ቁሑት ዘሪፎምዎ ኮታስ ዓዲ ናብ ሓመድ ለዊጦምዋ ልዕሊ 2500 ሰባት ካብ ሕድሕድ ቁሸት መንበሪኦም ለቂቆም ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ተበታቲኖም ውሉድን ወላድን ሰብኣይን ሰበይትን ተፈላልዮም ይነብሩ ኣለዉ ሰራዊት ግደፍ ሬሳታትና ከይነቐብር ልዕሊ 5 መዓልቲ ከይተቐብርዎም ኢሉ
ኣደዳ ኣሙራን ጭኹምበሳን ኮይኖም እዮም ድሕሪ 5 መዓልቲ እቲ ካብ ጭኹምበሳን ኣሙራን ዝቐረየ ነብሶም ንኽቕበር በርባዕተ ሰባት ንኽቕበሩ ቀብሮም ድማ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ንኽኾን ሰራዊት ህግደፍ ውሳኔኦም ሓላሊፉ በርባዕተ ሰባት ድማ ኣብቲ ዝተቐተልዎ ቦታ ተቐቢሮም ኣለዉ ሰራዊት ህግደፍ ነቲ ህዝቢ ዘመላልሳ ዝነበራ ናይ ክልተ ናይ ኣቶ ገረ መስቀል ገረ መድሂን ሚኒባስን ናይ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ኣውቶቡስን ኣብ ገዛእን እናሃለዋ ከቃጽልዎን ክኢሎም እዮም ብሰራዊት ህግደፍ ዝተቐተሉ ዜጋታትና ስም ዝርዝር ድማ ከምዚ ስዕብ ይኸውን ቀዳማይ ተስፋይ ገረ እግዚኣብሔር ተስፋይ ካልኣይ መምህር መለስ ንጉሰ ሳልሳይ ሓጎስ ኣለማ ገብረ ጻድቅ ራብዓይ አንገሶም ገብረ ስላሴ ታደሰ ሓምሻይ ሓልፎም ገብረ ስላሴ ትኩ ሻድሻይ መርጌታ ደሳሌ ካሕሳይ ሻውዓይ ቀሸ ብርሃ ተክለ ሃይማኖት ሻምናይ ዲያቆን ናሆም ክፍሎም ገብረ እግዚኣብሔር ታሽዓይ ሓልፎም ተክለ ተስፋይ ዓስራይ ዓለም ተስፋኡ ዘውደ 11 ፍጹም ተስፋኡ ዘውደ 12 ሓድሽ ተስፋኡ ዘውደ 13 ተወልደ ቀሺ ታደሰ 14 ዮናስ ቀሺ ታደሰ 15 ህፃን ኤፍሬም ተካ 16 ባህረ ተስፋይ ፍሱሕ 17 ኤልያስ ወልደ ገብርኤል 18 ዮሐንስ ኪዳኑ መድሂን 19 ተስፋይ ሓድሽ እቶም ግዳያት እዮም መንሰይ ድሕሪ ቦታ ለቂቁ ምፃእ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይኽእልን ወላ ዓበይቲ እውን ጥዑይ ሞባይል ክሕዙ ኣይፍቀደሎምን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ዕፁብ እዩ ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ናብ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ካቱ ኣይፍቀደሎምን እቲ ዝተቃጸለ ገዛ መሊስካ ሰሪሕካ ክትነብር ሕርሻ ክትሓርስን ኣይትኽእልን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ኣይከኣል بسممع سراويت هجدفن بالسجنا سراويتن سممع سبعة حجز ناب إرترا يأتولو اليوم أتم بتعمي زجمنان دشجرنان مفتوح دما كتنادي لهم زجبوكم عب وسع تركب وحتنا دياسبوران كن محسنكم ندلي مفتوحاتهم دما بخمسة عينت زرزيرنا لكم نركب ቀዳማይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ጣልቃ ሰራዊት ህግደፍን ብልጽግናን ክከፋፈል ኣለዎ ህግደፍ ሰራዊት ህግደፍ ጠቕሊሉ ካብ መሬት ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ገበነኛታት ብዓለም ለኸ ወንጀል ገበነኛታት መቕጻዕ ሕጊ ክትጥየቁ ኣለዎም ዘይሸራው መጻረይቲ ኣካላት ከኣትዉ ኣለዎም ሲቪላት ግዳያት ክከሓሱ ኣለዎም ኩነታት ትግራይ ናብ ንብሩ ክምለስ እንተኾይኑ ትግራይ ብዝመረፀቶ መንግስቲ ህወሓት ክትምራሕ ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ህልውና ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ሙሉእ ናብ ባሕሪ ረዳእ ዘይብሉ ክትሕል እዩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኹኑ ህዝብታት ኤርትራ ተመሳሳሊ ህዝብታት ትግራይ ናብ ዘይወጽኡ ዓዘቕቲ ክኣትዉ እዮም እታ እንኮ መፍትሒ ትበሃል ትግራይ ብዝመረፀቶ መንግስቲ ክትመሓደር እንትኽኢላ ጥራሕን እያ ሰራዊት ህግደፍን ሰራዊት ተስፋሕፋሕ ኣምሓራን ሰራዊት ብልጽግናን ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ዝወፅሉ ግዜ መዓዝ እዩ ቀዳማይ ህዝቢ ትግራይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ፕሮፌሰር እንተይበልካ ሓኪም እንተይበልካ መምህር እየ እንተይበልካ ናብ ቃልሲ ክትጽመር ከሎ እዩ ካልኣይ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብፋይናንስ ካብ ንእሽተይ ነገር እስካብቲ ዝለዓለ ናይ ሎጂስቲክ ነቲ ኣብ ሜዳ ወሪዱ ዘሎ ሓይሊ ክሕግዝ እንተኽኢሉ ብቻ እዩ ኣብ ውሽጢ ብልጽግና መራርሓ ዘለኹም ተጋሩ
ደገፍቲ ቃልሲ ትግራይ እቲ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ሙሉእ ንሙሉእ ሸባ ብምግባር ክትገብርዎ እንተኽኢልኩም እዩ። ራብዓይ ነቶም ብልጽግና ኣብ ሰራዊት ደሞም ኣትይዎም ንህዝቦምን ዓዶምን ዘዕኑ ዕሱባት ተጋሩ ዋላ ተሓንቲ ህይወትኩም ሰዊእኹም ተሓንቲ ህይወትና ሰዊእና ህይወቶም ኣብ ሓፂር እዋን ክሓፅር ምግባር እዩ። ሓምሻይ ብልጽግና ፓርቲ ንምፍራስ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ኢህአዴግ እናሃለወ ዝገበሮ ኩሎም ስራሒታት ትምህርቲ ብምውሳድ ሙሉእ ንሙሉእ ከምቲ ኢህአዴግ ለፍረሶም ብልጽግና ክፈርስ ብምጋር እዩ። ኣነ እየ ካብ ሜዳ ትግራይ ኣነ እየ ካብ ሜዳ ትግራይ ሰመረ እየ ካብ ሜዳ ትግራይ ሰመረ እየ ካብ ሜዳ ትግራይ ትግራይ ትስዕር